ha ba go boleile ka ra bro wa ka ba go katela teng ka mmunyano go khotlilwe ka wena ona neta bra wa ka o etsang o founela mapodisa ka khwedi no khone etsa boka ya o lebeletse khwedi bro wa ka khone go betsa 20 ka letsatsi bro khone le ntsena tse di tswang ka dan di tswa ka le ka yimo juice bro wa ka ba betsa 70 bro wa ka bro ke mineral thubiwang ka yone hora hanga reka truck nga etsa tsake baya da reka truck bra wa ka go plaka now we eat kada le batho go dipelamenteng ba ja ra idure go spanela mang spanela mang ora di politicians ba ja blind ba itse le bona ba ja ora bjang oro mang o berekela mang ke ndi leader la itsoro o berekela mang ra idore planta mangi ba ja di leader go nna te ka da bro ka mara ya go shwa motho mo baizisa fela waswa abutilefa ole Grootman kanjani shapo bya mo na ke mnati shapo bolela Setswana Setswana brawa Motswana ke Motswana wa Rusty Dusty ke Motswana ko Rustenburg brawa how is it like growing up ko Rusty Dusty not actually gore ke kholetse ke go Rusty wa bona mare ke kholetse ko Mafikeng ke Mafikeng gore ke Mafikeng growing up brawa ka ne go se easy ko Mafikeng I can tell that is why le go spana dispense di ante tsa bo zamazama e le nthonyane for nna tlhaloganya cause ka Mafikeng re khotse re khabatega blind cause na go nna go tsule ke na le 4 years ka ke jinda not like it's really ka ba ntlogela cause ne ke na le time ke na le maoledi ke na le 1 ba phela ka fela nice mare ane ke tswa go gae ba di se gore o mlo motla ka story sa ke file ke re ba re tlogetse rona because ne ke na le bra ya ka lausaka re godisitse re litre I was 4 years o tswa ka le abuta ke mathweni bana le 6 years so brak ne di bo bra wa ka ne di bo ska na ngwana nna le 4 years ha bone next wa bona bra wa ka wa tlhaloganya because by that time ke tsena ka experience gore o tswa ka ba modlengule ke le teng then le nna ka experience motho ba mmolaya life sweet wa tlhaloganya because gona le ndawo go Mafikeng ba Frustana bankitse so go Rusty ya ba Frustana fande visit so gona le another time gore ke ne re va re lo kopa borotho wa bona so wa tsama re va re kopa borotho ke dindawo tsa makgowa kara so ra tsena se tshwa re kopa kaolo wa bona so re kopa kaolo gona le magogo mongwe na blomaliwa magogo le na nngwa fe ne le small akere so ke tsana ka re kopa kaolo motshega re magogo le wa re bona re ka kaolo sharp so another time ke na la butaka le gona lo mong gape o motonanyana he was 16 years or 16 or 17 by that time o tlhoka 15 no braya so antsa bona gore ne man go tshwara ka batega planeke magogo lo blomale one gore ke re lo motshwara somvara so le nyoko motswara po ro senya housebreak ba that time ke sabina le ma 5-6 kwa ntlhagane a gona o phepela a gona motho motona brawa ke rona fela ge tsa fela decision ra khabatega wa bona so ra ya gara a re kena gara bro tsa male mpintshage wa ntlhaloganya a tsa male mpintshage re di 3 o tlogetse brother go mosalla morago ne go le unse ka 2 years ya o mosile go morago visa na cause wa we gore magogolo wa Frustana pandi visit na ke kene ka da rile ka da show le go ma 8-9 cause magogolo ga ba ne ke ile ka da ga ma 7 na khonong kenya montlong ke kaole na go antshike gore ke tla bosigo a bona so by that time magogolo wa ma 9 ampulela ha bulele batho ke fo majita ba thola chance ya go kena ka fogare wa bona ba kene majita shapa ba qofe di jewelry tsa mmele yanong o mongwe tshumi ya Grootmanaka wa bona magogo o iwana o batla go advantage ka magogo ba tlo ipha ene yano so Grootman wa mokhuza gore monna mana ratele le utsiwa a re vai batho mo modimo motho wa utlwisisa
batho ke lo yanong o tshela Grootman o ska bua se pa itsa argument ke wena eng ebile se ka tlompotsa man motho wa se motho kwa yeno eng ebile o kena ka magogo mo magogo ka force Grootman lena wa bona ina kwa yo amashap batho mdimo fa ebile apetsa mothunza ke motho ngeng wa mphamulela kwa ntle wa le a lenna batho mdimo and then wa itse ka tatazela ke never said up beka tenga zange ra ya ga go tlotse strateng Grootman ampontsha le ina ampontsha o ntšheletsa gore ke one life ga re somotse life a re tsa yana cause ya no wa bona no go se bua yana nako hana tla ka dilo o ditsa go teng follow life e re phela nyana cause wa bona le fia leyo time a leyo wa bona yana ta go ke ne hai ke one way of living wa tlhaloganya so fere player ka ha zama gore ke gcine ke le go zama ke gcine ke ditsako so sa gore ke gotse ya ke story se stele bra maybe re tla spela o hotse mo tshokolong bila ke story se re tla spela next time maybe ke tla go fa yone file teng e feletse cause no yana o swa ka leno o zama go se kwala o zama go la story di re gotseng ka teng wa tlhaloganya gore fela wa itsa ke re ntho a di is mo mzantsi tsokolo e kotsi ne bro ska khallo sokola bra ska khallo sokola mara nna ke ipotsa ka ba batsu ba nenya ope bo tori mutare ene wa tsuba nya ope because of a sokola mtho wa itse se phela mona gona ne batho ba ya di crash mona gona ne gile o phanda mona so it was hard but faith so go zamazama gore ke vai ne ke spana security on so wa ke spana security ine ta batsa gore ke tuna license code 14 ne ya wa itse security tla ke strata go spana ya ngotana taxi ya nga license etona so go batla ga truck so go ne ke spana go teng ke gaufi le fo di thaka di blomang go teng wa tlhaloganya so 1+1 ke tse bjang ke chifte ke ile go pa majita di truck gore ne man jimbos nna ke tshwere license ke e feletse so mara into eng sha bank gore ke batla go cover driver Superlink wa bona majita ke mashona bra majita ke mashona ba tswa ka zim okay majita ke mashona so ke mo ke keneng go teng ka zama cause ka go zama bra wa ka ntjanyana ke like ke lefatshe bra wa ka ke lefatshe la bona ya go tshose hole a uthe phandang ya go tshose o tlo bona fela mine fela go tletse banyana dibiri like a tsone di zama ya mo Jozi ya di king ya di mine ya gore go kena motlatsa ga lefatshe ka ra ke open cast bra wa go monate fedi go monate mare ba re phokotse go tshela o ditsetsenyana ke tswana ke tsong kula ke tswana bra ke tswana tota ke tswana ke diane ne ka bona go latlhetse no mane ke nya go tlhaloganya lefatshe le la di zama ke a pila go etsahalang you know you mentioned Doro Thomile le security guard nambile wa bona majita ba tswa go zime ba di truck driver ba botsa re look ba fetso ke tshwere code 14 ene ke nya go drive a le mpontseng gore eng ke ba di ana o sa ntlhalosetsa wa bona a ke re go fa light gore kada go pheliwa yang wa tlhaloganya cause kada ke le fatsile gore keng re tshole like nna le wena re motafoleng wa bona a re motafoleng ra kaola then ke ba bona le tšhelete ba then even na middle class even na ba ko class magotlo mafela dio tse di welang fatshe ba ngapana gwa bolana fuge le ba go top bale as much as fela mo Mzansi de go le nkate ba go top bale ba bolana blind cause ke di enemy wa frustana ba frustanane like ba itsane ke re ke ba frustana na marbone ha ba ngangwana wa ntlhaloganya so basotho ke bone brava ke nya go tlhaloganya gore motho a nagane gore o ya go mining o mine illegally ho tlabe ho etsaetseng gore o mine so go tshela ke tsene ka truck on ke tsene ka da ba ile nthuta so ha ba ile ba reka crew like wena ba go fa lefatshe bra wa ka kada ke di khusa ke mafatsa di khusi kada so di khusi ba sfane ba go fa lefatshe gore okay wena bro o minafa
how many afa o tlisa batho ba go ba di excavator and everything di legal dilo tseo wa bona di legal cause ke lefatshe la ntwena ke re la chrome le gro tle lefatshe le so batho ba go batla ba mine then rona ba di truck ke rona for tsena footing is either gona le buyer e godimo ba tshweng chelete wa reka da chrome ro deliver go dintwene go di planteng and di plant tse brawa ka 90% we South Africa le feel ka 90% ya di plant brawa ka I berekisi di wash plant ha ba reke di chrome e tswa go mining brawa ai ba tsa yone ya zama ba ska batla go fora ba re ba itse why one so conflict ga baya e ba jwa mo go nokaneng cause if ba khone gore wena ne a ba ofile lefatshe like go chat na ba ofile lefatshe le ka fa o tsebe lo tse wa di test you fela gore ai wena le mara so wa khone gore ba ofile party ye o mo ba mo file site ka fa o wa khone o bona gore ai man ka fa borokere go a jewa ka dana di truck di a feta maybe the man a day o betsa 20 truck plan king wa mosata a motlosa kwena o tsa space tsage wa ntlhaloganya ya tsa space tsage kwena o itsang saka wa bona and o tsebe le magata ba ya da magata ke yone a hlopha magata a hlopha para cause na ha ne ke tsena first day gore ke tsene ka mine ke dumeletse truck gore ke nna go driver go trucking majita ba la ba mplela gore ba ya zama luckily gore ba ne ba rata modimo ntlhaloganya ke batho ba rata modimo majita ditotsi di rapelo bia so ane ba da time lo fila kana le sika le go spetle ka ba fela ka ba fa file gore lo fila ka la sika njang so majita ra ke ba ntsa di verse ra rapela ba ntshela ga ntwana ska wa ntwe ba tla ngotle thola bona o tlile in the right place ompotso ra letlhakane ba bula le bible ba bala di verse mola go rapediwa le tswara ka matso brawa amna like batho ba le bana di family wa bona broa ka the way ba bereka ka thata ka teng brawa ka ne ba tsang risky ka teng o ka nagana gore motho ana family fetso batho ba khone bereka ka thata tju like di bue re fatso tebela ke mapodisa di bue then later on around 6 wa tsebe ke nako go funela mosedi a gele bana ba ge then bana ba teng ba bua sekgowa wa utlwa gore he bana ke happy family bana ba teng ba tsane go di boarding school wa bona mare bro de waspanang ka teng ka yi bro wa dia bo gape rona mo South Africa bro ga rena zaka tshate go batho ba kontle ba batho ba tswang kontle bro wa ba khone nka risk batho bro wa ba etsa zaka ba tshwara zaka mara yes temne pele thata wa bona so go tshela wa bona so a ke kena ka ra ke kenin it was Thursday so ya re kene ra leisha re baya collector di load ke traga tse ga iso a le beletse bro ke mine bro ba tswa ke a ke go tse example hora hanga re ka traga nga etsa zake baya da re ka traga bro ka go plaka now we eat now ya bro ke space stores ana se go ke mine wa go le wana ke re baya bro ke space e mona se go space le re baya ba mainang I cannot say in number gore batho ba ikae wa bona so ane ra ka da re ile ka da federal leisha a re fetso leisha asa re bona helicopter nna ke prostane ke bone ba itseng gore re DMR ke ba di mineral ba bona mapodinyana a di mineral so ba tla ne ka da ha ba tla mapodisa ha ba itshwenye ka go tebela batho ba botho mo mining same time le tla re fela le party fela ba ra re go ba truck ane ba da time ne re tsama ka truck e swa ka thata re ba ka UD ba etsotse speed se fela ka 80 my brother fa ila ishitse truck ime chrome ya imela brava ke sipi kana dai I want re tsamaye ka truck re tsapa le baya pele na a ke relaxit ba bua shona a go next mara ga bona batho majita ba phenika majita phenika rough mara na ka ipotsa gore a want to lafa go abela gore ana ke tle ka go ithuta truck ile go ba bontsha license tsa
kante ha bereke yalo ha o tla for diving for zamazameng go nna teng fela for that site it is illegal wa tshwara why what so re le ga kitima fa le re ga tshana yo a ke go wa tshwara se tlhalosa mengangane se se letting spikes tse di kana di go le godimo bro we had gore re tsene ka fo tlase kana le gore ya helicopter e tsama mo dimo ga trucka rona ra kena mo tlase ga di spikes bro ke ne bobizwa ba go tebela ke mapodisa brawa so le chaba le shia di truck wa follow ga truck wa follow ga brawa o bia la ke di truck wa gape le mapodisa ba khone go ga ba khone go drive truck brawa wa follow ga truck brawa wa kia fela manual lock wa shiana then nna go nna izwa ntlhaloganya o tla bua later after bo ma ka bua ka dinga so vele re shianile ai thaka kele ai nna tawa tseletsa gore re khone escape a ke ye mo fo morago truck ya shiana ka 8 o ke mangu o driver ngo lene o bo magareng wa complain a mona shapa truck ba bua ka shona o mlele mona truck tsa maka 8 o le ke o le ka ntwena ba di minerals ba tsamaya ka dikolonyana tse di suwa ba tsamaya ka di compressor C200 Mercedes ishiana no dia mona o tsebeng ka for site ka ke game reserve ka ra gore ke di game reserve ka ra di game reserve truck re zame so ya no go one twin wa compressor le gata o zama go ema go pele a tswa le truck wa tlhaloganya gore a remise ai ya no hare maro tshabela kae cause ka fa ke di game reserve tlo jwa ke ditao msana ane go a choke lane game ra feta ka la ke di mona mo force truck a o plus ne le bombanyana plus wa itse mapodisa nyana ha jimi a wela fast for graveling ra feta ka truck la ke le wa re fetso feta go pele gona le metsenyana wa itse go thoga metso wa pack cause o le wa compressor o editseng o bone gore truck ha e mo motseleng and a ka se mo pele ga truck go mo gato obvious a ilo ema go di cruise a sa mo go re emela go di cruise ha ilo emela go di cruise rona re pheka siteng re tsana mo motseng wa bona so ke mo re sa feeling for teng so le ticket ba tsetsa gore ke eng tlamile re late truck ana ba njikisa o tla se ko njani ka foster o tshela mplela gore no mfethu le ba bona go batla ntho mo life go na le motho go disturb gore se ka ithola wa bona so dia mano la renga le nna ngangwa thata da road man nna ngangwa thata le no yana ke show go re fela re sa tlhole re na le communication na le so dia mona mplela gore no re tlo ka truck a rona re tlo va ka Volvo skawara so bar ka sa ne bile ka mfune zwa ka le ntona re Volvo o mind o bone go tsagalang a kere a re sharp ne a re fine tina lana si athandaza that is what we want to see escape kanje uNkulunkulu nathi they believe for every time when they escape gore ke matla modimo wa bona because of ba senyetse motho ba a tshwanela gore go tshwana le wena o ile go ntlung a ile go senyetsa ntlhaloganya bona ba re ke lefatshe la modimo ntlhaloganya so government e batla go le own ba itsele tšhelete ba le bala batho ba ba kontle ntlhaloganya so ke the way ne ba believe ka teng so bro ga re ntse re ya ke fo di sintse ba letsa galang fo teng ya no ge fo go no bona gore fa di a boa mare go monate mare ya boa wa bona ba mthwena bro ka bo gona ba ba topa wa bona ne go bolela gore gona le ba bang ha o tja di jo di wela fatshe ba di welela go tlase ke bone ba so ba bitsa topa cause ka vita ke re ha se gella chrome not like say tsa yutle ka fela yona bona so ba Basotho ba etsa ba topa ba rekela yone then ba kope trucka nyana gore e tlo ba le shela wa ibona so di metse bro ka ba bolana plan cause ba le go tsela na yone ready ka force o a bona gore o una le buy gore tsuri saturated sharp gore ya ge e sharp maybe you can to ke GL plus 100% that's sweeping bro ba qovelana bro bane nna ntwa bro o tse batho ba batla ka ba re bone ba tlo phanda bohobe ba ibitsa bohobe ntate
ba inkelana jo ane ba inkelana so ha ba lwana ha ona gore o tla founela mapodisa cause ha o founela mapodisa o tshwarisa ntwena kampa yotlhe mo tshwarisa batho ba botla for mine ha ona re tla tshwarisa one cause le bone ba di truck bana le go sa nako engwe basata bana le go sa etsa bostoti bana le gore ba ntwena ba di ntwena ba dopa ane batho ba spana botlhoko ntho ba etsa yona e grand bro bana le gore ha ba dopa ba kopantshitse crew ya bona no tseba batho ha ba robale cause tlamehile ba tlatse truck o tsebe ka nna truck bro ke 32 ton antla go di side tipa ke ba tshwara side tipa ke tsa mathoko a mateletse ipotsa gore di tla tlamehile go batla ka crew e kana nka ande wena o tsebe o e batla ka matsogo no like wa e gella ska boena ka discavator wa e bona so bana le gore ke majita ba khobantsitse ba kopantshitse fa ba kopantsa foteng ha ba fetsa ba vibe base teng ba bua ba sa tshwara tšhelete ba bua ba tšhela majita gore le khwa la complaina khomo e khaisi ya mannete e bile bone ba tla se jika yona ba itle go se teng go so le khwa le fitla kwa la ba shaya gore no a se yona can only buy it this much wa ntlhaloga bone ke bone majita ba di truck ke bone ba bua maka gore le khwa le tshojwa o tsole bone ba irekile fe one for stand mara vele makgwa bone ba ngile ba yetsa go planting bro wa gore ba o jwetse gore o fetso e testa le bone le sharp ba o jwetsa gore this one is not a good material then if it's not a good material wa jika lone tlamehile o patele o gafe majita ba ntwena go jikisa o gafa majita ntwena a transport then wa compromise gore ane it's like this amount o khabategile o ntlhalogane then o thole last time ke tsene ke kolota means wa ntlhalogane because a ke re wa itse o ntse o tsena mo game bro wa ka le wena wa tlo gola ke tsene ke batla nna bayara ke bona gore batho ba etsa yang batho ba rekisa jwang so ka di ma zaka mo wena ke shoka story sa go re bro wa ngai 15k go tla ka 30 e seng gore ntho o dlala ke tlola ka 30 no ha re late payment ke lo tsa ka osana or day after tomorrow 2 days 3 days ke one late payment cash bro cash contant mara bona ba senda mo mthweni mo ba senda ka banka okay ba senda ka banka mara wena nka o gaya because nna go tsa cash mo wena because of tlamile ke patele majita ba di truck a ke re ke middleman wa ntlhaloganye so ya ke one ntho e tsagalang ka kgwedi no khone etsa bokae ha o lebeletse kgwedi bro ka khone go betsa 20 ka letsatsi bro 5 load wa betsa 20k and how le local 20k gona le ntsena tse di tswang ka dan di tswa ka le ka yimo choose bro wa ka ba betsa 70 bro wa ka bro ke mineral ntho buang ka yone cause o khone go reka material ka 40 then o tlo beisa ka ke nthwena o beisa ka uma 75 cause jozi like high buy khum like o re tswang teng wa ntlhaloganye high buy khum so more than that bro mina ga lona le zaka bro utureng mina bro ka mina ga lona le zaka di se batho ba bolana mina ga lona le zaka buti se lo tsa gore di change gore wena o tshwere masentenyana mina ga le ona le zaka bro e seng metlainyana ya gore bone bo ke bo mamba ba fana ba di music bona ba ntse ba re bana tšhelete ba ntse ba dlalisa batho ba ya ba tshwara batho ba na le tšhelete ke ba di mineral bro batho ba beisang chrome ba na le zaka o bone le ba ntwena ba zama ya gold ba Basotho this ba sa maine go nna bo ma 2 months ka fo ba itshwere zaka batho ba na le zaka wa bona ba le zaka sa itseng yone gore ba ba bogisa yang tlo tse ba utlwa gore bone ba ba bogisa wa bona so mare one ha utla motho a jaaka mineral bra wa ka motho na le zaka e seng metlainyana ha teke wa bona so ka ntho ba bolanang yone ke one la gore ya dinye ina le zaka a ne ba nokana
Mozamba khone gore bro wa ka o tswile ka rane o tswile ka truck o ile testa mineral gore o tlo reka ba go guys le wena o bona ke sharp ke ye chrome ke ya go e reka ne mara ba kopa gore fedi ne go ba go ile test o tsa fela di sample ke wa go testwang go teng ga o baya ba go bolelle gore ne 100% or 40% it depend ke fedi ane a ke re ntwena chrome e gray wa e bona ha tsena ha boa wena o tla boa o ithaore ke yone o tla boa o ithaore ke yone ka nte ba change ba go tsentse fela Christway go tsena go lenga mo leng go fetsagalang ke mpama wena o ipone o rekile chrome ya mannete bro rankile a jika fo ke fonkile ka bona gore a fa ya no go shwa clever fa rona ne re di driver right time drive ke rona ne re collecta mu bro a re o rekile wa bona re vai mpama mmu rona re di driver rona re itse mara re kena ka re chika re ile ka yona bro ka tsanga go nna monate bro wa ka go nile argument ngwe e tele thata bro wa ka ya gore bro line dina a pointa rona ka menwana gore lona la itse lona le phela le spana ka chrome gone gore ha ile different ka chrome ya mmu le original chrome mo ntlhaloganya ga gona gore le tsa ka bomo la Frostar ke ne taba tsetsa gore ke eng re tsubua ka dithunya fo batho ba modimo re tsubua ka dithunya no a sa bua ya no re botsa majita no rona re tseng wa ntlhaloganya cause rona re di driver bra wa ka ba le bone ba le ba di mthwena ba ba ntho ba di sellers ba ntsha dithunya le bone ba imakaza ba bolela le mona wa gafa le kgwalage mo direng chrome ke yona e rekileng wa ntlhaloganya ha ona ntho ba tla etsa tšhelete e available ai so ba bona gore ke like ina complete like ina ways cause why is in feto tsotsi ke tsotsi di tsebo tsotsi ke yone e tlotlang ka better deal wa bona ba tshele broken e sharp ge wena mo zakeng o kreileng o ke tsa bokana o re kisaye o tle ka yone mo juice hence ne go tshela ya mo juice na le zake pa wa bona de mane a tsabo gatsha nyana mo di ma yona right one ansa zakanyana e itseng ne sharp ai azange ya ntwena wona ana le story se spy a relax kanti le mane jo o ipatlele information ya go site a re relax it bro o ipatlele information go site gore go tsagala ka di through chrome eng till I find out gore ke mang o baisitseng chrome ya ke mang wa inokileng rona the following day bro ke ile out a tlhoba face ba mo thunsitse out ba mo bolele man and ke yone a tsama liva le ba ithu ba ne ba re ke ntwena di sellers o iwana bona ke ene o inokileng wa bona dai a mo betsa bullet 3 mama fatleng bro kada di go leng ka teng le wena ha o kena ra go pata ka la bro ya chaka wena ra go lebala ya chaka wena straight gore de mane o teng wa phela cause ke di piti bro wa ka ke di group ne like di moto di group ya vele di group vele ke re kwa gore ke di gang go ba go tsama le bo mama o tsama le mavele di group di teng ene engwe le engwe na le leader ya teng engwe le engwe bra wa ka engwe le engwe bra wa ka engwe le engwe o na le gore ke ngo tshwere ke mang wa bona so ha ba go boleile ka ra bro wa ka ba go katela teng ka mmunyano go khotliwe ka wena ona neta bra wa ka o etsang o funela mapodisa nix le machira ka da bro machira teng wa bona ba machira brave bro wa ka skatela machiri a teng ka da baspana wa bona go na le stock of it se sharp especially go tletse ba Basotho mare tlamile o tsebe gore ntja e jantjanyana da wa bona la di bro so machikinyana ba itsang se ba etsa bro wa ka bro wa ka sa le ba montshwena a grama cherry a ilo leisha a grama cherry tlamile a ilo deliver so ne go le bosigo wa bona kada go spaniwa day and night go spaniwa 24 hours bona go spaniwa bra wa bona so that bro o kra bana fele o ba kenya mo trucking a ba kenya mo trucking utlwa mnata ke rena
kgante bana ba ha ilo pheke go na le thabene nyane go site wa bona bana di biri ona di biri bana ba motshelle mo biring bro wa ka juksa side ya mane o tlhapetswe 3 days ha nwa metsi fela wa tago da mane ha tsoga maxeneng o ke ga truck e seyo trucker next anetse o tsebe trucker ena le material ka tlamile le o rekisa re ba motsa story matšhiri ba nana le bone matšhiri ke Basotho ba batliwe like enough fele ba thola ko nthwene ko boreng ya ko Zim matšhiri ka nte ba frutana go driver truck obvia ba phela le majita di driver ba bontshwa tlhaloganya e botse Basotho ko boreng ya ko Zim ba etsa yang ba batlang story gore ke eng vele ke mashona ke bone ba berekise matšhiri wa frutana because mashona le bone ba lema strong wa bona o tsebe bro wa kona ona zaka bro ga ba go fa lefatshe o ile tsane no yana ba go ke lefatshe ba re lema ke fa nix wa bona pronto gore ke o itse gona le moshona o na le zaka o na le excavator o na le di-trucker o ya kwa yene go ga zaka o mo ga space ene ke no lema wa bona daddy so ba no kona yalo mashona wa bona so this one le truck ile ikrile ko Zim a le spana ka ra Basotho ba tlhokafala ka ra snoma kanjani ba ya gore keng ba berekisa metsi le ka ra ba berekisa metsi a tswang go tlase ona metsi a tswang go tlase ba wanwa so metsi a la o itse di chemical tse di ka ra keng wa tlhaloganya cause ke metsi a chekiwa a itshola fela go tlase so ba wana ba tlhapa ka one bone ba ba ai a wa bola metsi a le ba swa blind mostly go swa Basotho ka ra wa yona o mong le ene salaiza ka ra go tsa selo tse phaya bro wa ka ya o mong mo jita ba di truck le bone sa be ba rekisa Mosotho o mongwe ya ile gore keng ba bona gore keng ga gona entle ka actually a se mo jita di truck mo jita nena ba tshwereng lefatshe ba ba lema so ke ra ntshitse material a o bile go site cause wa khone go itsenyetsa fence wa bona then ba fetsa go tshwara material e ke re bone ba ibesetsa one then ba fetsa ibesetsa one they claim gore ke Basotho wa tla cause ba busigo ba khatile fence wa bona ha fetsa go khata fence le ba pointa Mosotho o ba moding a feta fa le gore hai batho ba bana dipasa ba gore ke majitaba wa bona so ba pointa ba etsang majita ba ya go bone Basotho bana go ne le monolo wa Mosotho gore ne ntate ba re ba bone wena o feta ka fa ka nako e soso a ka nako soso rona material rona ke ga utswiwa so Mosotho la ke re wa itse wa panic ha ntate wa nna ke tsebe ngondo le ene e se bona e bereka gore ka nako e so o kopana le bo mang o bone bo mang wa tlhaloganya ya ntate ke bone ba bang le nna ne ba iditse mollo ba le ba ngatanyana e kere ne ba re risana ka yone taba ya mmu cause ne le mmoto ne le sekele ne ke phitetse ke le one wa ibona de manele ayi go Basotho mbala go ntshwe ditshuni ba threaten gore ba ile ba bitsa le mapodisa Basotho ke batho maro ke eng ba pointana ntate nna nna ka seke ka sola ntho e leng siko ke wena ntate o inkileng ke wena bro e nna tsone lo tse ba solution a bone nne gore keng ba tla tsa gore keng ba tla friendly match gore ne ha ya re lo etsa sebe ga eng ka khrumiane ya lone ne le dopata ba busigo ba le ke yone khuma gone ba bankela Basotho ba fetsa bankela bone ba o fetsa go mo potsa ba re ke ene ba mo trapa ba mmolaya no tse motho o na le family kana ba mo trapa ba mmolaya mphakathi wa bona ready so ka ra bro wa ka a lot is happening bro because le matšhedi ka ra ba bona bana ba teng bana le bana ba bannyane ka ra wa bona bana le bana ba bannyane a tshwere bana ba bannyane ka ra bana ba ja dijo tseo bana ba ba pate sharp bro wa ka gore a ye ga ngwana a tseiwe a mmoloke pila mo ya ne grand o tla makala fela ska vita chance ona ka dia bro ona makala fela ska vita
peace fela ke re wa itse ka se motse se hulwa ntlhalogane o makala fela peace fela o makale loto fela man wo emapele go tsa galanda mona go bona loto da batho mo modimo a no tsebe a ke re go vya batho se mo epele tip jaka ntho no ha fetsa go fela tso go le one fela hore di peace di tsa ngwane di a tlhagelle man tiba ya no re tsayang ya go tswe sepe ya ke go tseiwa le ene ngwana ba ile tso mosima fela le ene shem a pative fiona o itsang ha re tsebe gore ngwana ke ngwana mang bra wa gore rometsang ha re itse wa bona ke one ntho e tsagalang ka na bra wa bona ane le ba fana ba bona ntho e khabatang le ba fana ka la ntwana tsenyana indaba education afo mzansi jo gore ka be tshwana ko zim bra wa wana ka ntwana tsenyana mazim ka se ke ba etsa sepe batho ba ka scavate bra wa bona front and loader scavate o ipotse mfana o na le 15 years or 16 mara ntho e etsang ntho de wa portang ka teng bra o ipotse gore na re mfana ene ke ntwana go o tsene ka sekolo go tsagala wa se betsa bra wa ka mare a ke uzaka ya wa khabatega bra o mong le was angila sinda ka rona fela cause rona ne a ke re vele a go spane di traka tse di chimileng kana go spane di traka tsa makha tse di makhaso so that boy since that re ntse re stagile 2 days nga mola go wa ke etseng a motlisetsa wa bona borotho nya now dream since mabadi bosigo dream ka Kingsley bro borotho ka Kingsley the whole day bro wa le vathi dololo tlamile a nwe metsi a leng ka da bra wa ka wa bona the man bro mfanele ya se base scavate span wa mona o lama na nix go motse jo sentse o tlileleng a omblela gore ena ha ofe bra wa ha ofe ha o relaxa hand ha leisha wa tlhaloganya or aya go site ngeng go neng a reng wa relax mara nje ai a brabaka a gona go relax ora di operation tse di irahala almost every day even le no di irahala brabaka dia boa no ya 920 isitse kara go tletse magata ka da brabaka no ya go tletse magata so eno nga batlile le batla ke le ba dipere ba ai no pero tla go ishia brabaka hore bra ka pere o ishia jo pero ba khona o tsena go matlhatlheng kwa no pere pere mpetu cause kara ke re na le ditsela tsa rona ra itse ro ba ka di venenyana tsa bone for rumunyana tsa bone re tsena mo diphiti mo mosimesimenyana ga itse re e tswela ka foka ba bona anong pere o lata straight ya mona khona o bona le go di bodimo kwa gora ke le bariele a shiana fa plus o nkitse ka dikhisi go sa iwe gope wa khona go bona gora o ateka wa go lata bra wa tshwarwa bra wa blind and ya no nna ntho nka batang ke bene ke sambele ka da ha ke tla tshwarwa ya tronkong ntho ena ke eng ba bitsa criminal record life ka ya senyega mashona ba buisa ga ya ke ba etsang go bone kwa ke yo wa tlhaloganya because bone vele bone ya bana di license ane ka ra bro ka o ya o tlogela o pasa o license bro wa tlogela o tlogela go ntlung cause once wa shiana ba dopa mapodise fo flopo cause ba go batlisisa ka yona la license wa tlhaloganya ya so ke one le reng e tsagalang ane gape le magata bra wa mapodisa ba belega ba ha ba batla ma not like ha ba bereke mapodisa mapodisa South Africa ba bereka mare bone ke batho ha ba go kreya ebile ba itsane ngamla namhlanje ngiphetha nganix man wa 150 nyana ile le mapodisa wa tso bo ma 70 rand
e le lo senyana ya kere o mmolelle gore nkamola ke yone ke tshwereng tanke man nkamola man sorry man wa feta ka le nkamola mo lepodiseng wa feta then gore ba se ka checka truck ga ke re tamile vele wa ntsha zaka a no se ka batla gore ba bue mo go ntse o tshwere zaka cause ha ba tlo a bue o ntsha diphoso motho wa kere o checka maviri a checke dintwena a checke di mirror a checke lo tse tsotlhe cause bro ka bona ka truck bro wa khona go tswa go ntwena wa khona go tswa teng go ne go bloma go teng o tle ka yi mo Jozi right ka truck e ntse e tsama mo tseleng e boma maviri ya go morago di trailer a khone bo ma 4 e pam o kopana le magata never wa tshwara o tsena o ile la ishulla nice wena ba dikoloi ba tlo tsamaya ba go fikela mo tsele wena make sure gore ha o tswa fela o tshwere mokotla wa go fela o tshwere tšhelete nyana gore kana fa go lwana le mapodisa ke tla tsamaya ke ntse ke tsa mmereko wa ka gonne sharp wa bona tabanyana ya gore he di Hawks bro di Hawks ke batho ba tshwana le wena bro ke daki o tshwere ke tlala kana ha di Hawks di tla ra frustana gore go tla di Hawks this week machimbosi go tla di Hawks leben safe ba ilo tshwara ba senang information mara mostly go bereka connection ka da bra a gona gore bro go bereka connection cause kana le batho go dipelamenteng ba ja ra itse re spanela mang spanela mang ora di politicians ba ja blind ba itse le bona ba ja ora bjang gore mang o berekela mang ke ndi leader la itse gore o berekela mang ra itse gore planta mamangki ra itse gore ke mama go a jewa go nna monate a gona tse payang ka tumele go fe ba ja di leader go nnate ka da bro mara ya bo go tswa motho mo baizisa fela wa swa ka ra bro go ro ba tla nna safe go fela o pushe spane sa o nne safe ha sa pushe spane sa o boda bra wa ka yang ka payang o boda wa e bona lady so a gona gore wena o tla dlala tsa gore o grand cause o ebile o tla go gopola story se se kile seng ke tsa gala sa gore ke faile a o tshele tshwere di trucker a o tshela va a tshwere trucker ne fa le ne re seilo ntwini re seilo khilo leisha chrome ne re lata diesel wa bona diesel ke ntshwere ke e phakile la majita o tswele ka dam a gona ntho e illegal ka da le diesel ke illegal a gona ntho e tsamang ka line fa so ne gona le discavita tse bo ma 3 discavita tse a di phekile da so out here ya rona ndona rona o di jumpile gore all right tse di lahlile tse gona re frustana rona a ke rona re itse gore ba go top ba ja ka ofela ora ne ba fana switsi campus ke batla le nthune le go di excavate tse di phekile ka da ile ne le excavate tse thule fraten lo ile yuan a che di phekile ka da so la tenga da gona le diesel ka da gore khone spana next week wa bona diesel le tshwere mo trucking ha ile re khona wa e bona le rona ke rona ba ke skimila o tsaka a nne ke skimile mashona le tsa mo ka sne sa diski tsaka nna ka tshabela gore ke ka experience fela truck gore ai nna ke nna driver a re kena ka da fele bile di mona bolela gore ke re a bosigo bile ya re question rona 1.5 I'm not ai ka tle mlungu tangi bro ai ngifuna ukubuzeni be sharp afana ba lo rena ai re on ebile ai after swepule diesel bro diesel are bana khona ma security ka fana ba ene ba fana nenzani yazi yakabani le diesel lokho ne batla
ba rogana ka fale yaanong bula bana batho a batho ba tla ka eng ka bro wa ka wa kgona go bone gore fa re tlo vele re tlo boleiwa fa ba tla ba šiana wa bone go ntshiwa dibamo teng foo eba ai ka lla ke re tsene mo truckeng a yaanong gape mfano wa mošona e beetsa truck na sa tshameke plus e le ne le single train ne sa tsameka double e le ne sa tswadiwa eng ya sa tse pale ba di tswala ka 8 ne e tshwere 140 ne so 140 le naka le robala plus ne sa leisha ke ne re tshweretse fela dikufu tsone dikufu tsene re kgone ka go pele re tshweretse 8 re kgone go tapoletse 18 nyana ntlhaloganya re le shitse tse dintse di a tlogela go a shianiwa ke yana re mathe mare obvious ntho ena truck e tla se shiane jaaka Hilux e tla se shiane jaaka Land Cruiser plus ke gravel ya that one a better truck a better ditle clever truck ai mfanelo ya itse mara ba shona ba fete mampeleng o itse na South Africa ka elela tlolang ba shona ba fete that one shape truck ha japa truck o ntwena wa Hilux o batla go overtake eme go pele a mfanele o tsentse fela tlhogo bikinyana a ire wa bona ntwena ke trailer a betse clever role boma 3 times ba le ba etsang ha ba sa re tebela ba check bo broro escape ri gone we won ha re tsena ka dako go mlungu re mo fast story wala mara abantu bambanga ngithi hey nani niyapaeza bafana ba mara nihlangana ibili wabona nescape ile kamnandi kanjani bro ro batile ra so themonna ona taba leseu ona taba mara ya wana lam ngikubulezi zizosiza lezi ne sizoba mnandi lana bafana nisebenzile mara at least hey nani bokugada abantu banzi bokugada abantu rona wayibona so ke lo nyana tse di tsagala nyalo go nthwena go dizamazameng brava ka ra bro mara fere mara e tla mo tšheleteng bro nka botsa maka ne re le mnate brava ne re le mnate jo blind ne re le mnate bro wa ka stokone se le teng ga itse go tlhapelwa teng foo go beisiwa go monate ke one ntho ene e tsagala if ngo na le choice no tlo boela morago if ngo na le choice na kanjani bra waka na kanjani bra waka a ke na ke tshwenye bope bra waka mara ke sho gore a ke tla thola plan ne ke tla le nna ke tshwanele ba tshwereng saka wa bona ga o tle go tshela ha tshwanela di gold bra waka ya di gold ke bone ba re ba nna 12 months go tlase ka da o free bro go jale Basotho ba etsa zaka bra waka mara a tlamon nka se ka nna fela ke like no yana wa bona no yana a ke span ha ke na fokol ke tlo ya go roomong e ke itse gore ke month end ha ke tse go ipatela ka ngwa nthaloganya mara ka da gore ke boele tlamile ke tshwere zaka e pae cause RS cause bana yone tlhakatlhakano ntse ke spana nthaloganya so gore ke boele ka da yona story it is better ha ke tle ka because ka di company tse di sharp tse di truck wa nthaloganya di company di sharp nka spana grand ka tlogela le go tebelana ke mapodisi wa bona mare if di wa bra waka cause no yana ke tlile ka ha ke frustane motho bra waka di wana ke spana le na gore na bro di se go tshela gore na bro mo lontse banke be ke fitile mo tsone bro waka gore fela steke tsa miswa ke modimo bra waka o di go tshela hane ke gola it was tough mare a zange ka tsena mo leong tse di tlhakatlhakaneng nna ke biswa ke modimo bra waka every time ntho e tsagala ke sinda ka ipotsa gore ke sindile jwang ke tswile jwa mo lonyana tse di so wa e bona di go tshela prayer bro waka prayer ke ntho e leng important too much bro waka ona la o tswa makseni fela o tsoga fela gore ne tanki modimo for gore ke tsogile tanki le gore ke ngomfile letsatsi no yana ka kgona phela ke ntho e tkhuru o tira ide bra waka and la ding ya pray ke rutile too much ba totobetse too much go zamazameng cause majite ne ba rapela bra waka ne ba rapela each and every day jo cause
ne ba kgone go founela le ka 10 bosigo go te material o teng ai ne ba rapela before batswa ngajite ne ba rapela bra waka I want so yeah ke tsone dio tsene di etsagala ka da bontlha le gona bra waka mara ai se botlhoko fela ke fo Basotho bone bra waka ke itse gore if go ke be go na le another way ya gore ba tla thusega cause batho ba bro ba na le bana ne ba bona no go batla jwang o tsebe ba kgone go ikiletsa di sale nyana wa bona sale fela di plastic nyana gore ha ka ba tlhogo fela a robale wa bona a tla ba tlhogo fela cause a ke re wa itse ba botli not like everybody o tlo gosha bra waka wa bona so ba bang ba ile ka gore ba khabatega ba batla go thola mo life e sharp ba sa rekisi jaaka ba bamba wa ntlhaloganya so ke bona ba khabategang too much ke bona ba khabategang too much thole bana ba teng ba tsoga maxining ba bolilwe ke makhasa mariga ba slanile motho a tsoga a tlhokafetse and gona gore so se go chaitse gore a re bitse mapodisa ka dam mapodisa a batlege bone ba tla ka da mapodisa ba tla ha ba tlo searcha dilo tsa bone ba tlhaloganya ba tla ba tlo searcha dilo tsa bone or hele nako cause ka dam sa itse le schedule sa gore okay this week magata yile ka di kana di zo go bolela gore ke connection di hawks dingeng lo tse ke batho fela ka gore ba teng system ya mele inne yalo ntlhaloganya so everybody wa itse gore mang o etla nako mang go tsagala so this why batho ba pa le crime sa fele mo Mzansi wa bona a le one za mazam di se go tshela gore di politics ba ja ka yona ba ka se tswale la di go tse go siwa batho fela yalo e tla se tswa dife wa bona tone ai ba buti ke ya leboa man o tseke ke leboa re botsa story se le experience ya how we boneng go that industry ya bo zama as a industry lo rongore is safe le nna wouldn't advise you to come back because re nyaka go bona o phela I wouldn't advise you to go back re nyaka go bona o phela so yeah no ra leboa di moro o santsana sa phela nge o shwele nge thuntse and you've made a lot of money for yourself even though it was not legal and I'm sure nyako yetsa dilo in a legal way and yeah the reason why get to me conversation arona ka poverty is because of poverty it end up yetsa batho gore ba itse dilo tsa rona cause nahana batho ba tloa go Zimbabwe batla phezwa tla le go ntsha montlong bra le tla se dule montlong o tshwere ke tlala so yeah that is why batho ba paya ba itse lo tse di makatsang bra wa bona so na ke saluta motho o ileng go phanda dan motho o ipolaileng because batho ba le batho ba ipolai ke poverty jaaka a gona ntho e ntle ka poverty bra wa poverty ya khabata bra wa sera because le montlu if bro wa ka le sokola motho ga go le ona le happiness bra wa next ntwe ba tle ga bra wa ka go re ne sharp ba botlho ba bona ana go re ne sharp ba botlho bro wa ka a ke itse bro wa ke ka thapelo bra wa ka le solid mind e fela no ipele gore o batla eng wa tlhaloganya ska tshabela mo di drugs eng ska end up with lo nyana tse di snacks tse di tsiwang ke batho ba ba kwa ntlo tlhaloganya fela ha ke re ke skono bra le nna ke di ditse bra wa ka wa bona dutswitse le nna ke di ditse fedi mara se ntho ke leng ke proud ka yona a se ntho ke proud ka yona tlamehile go ne le something man tse government tlamehile se change wa understand or else le fa se lo bona ka fela because le ka one thing for go chele ka yona ka tengo ne re zama go tempera wa ka ne ga se environment le sharp motho wa ha tlhokomele le ka siaga wa ntlhaloganya like go tlhakatlhakane ka o ka seke wa believe gore go tsiwa this much wa ntlhaloganya like a gona di ground a gona ditsela bro a gona fokole ka mare kumkana teng go ja teng wa e ja zaka ne le batho ba mphakate ba itse gore di amana go ja zaka mara ha ba etse nix ka yone la ide wa e bona na khotmanaka so ka da jo a go monate bra wa ka a go monate bra wa ka a go easy bra wa ka a go easy
so le bana ba banyane ka utlwe go bolela gore ga ba survive ba tlhokafala ba bang ba tswa ba ile o tlala teng ka fo diphiting tseo ba boda ba wela teng ka fala go ikentsha. Yeah, no ke a leboga abuti, thank you so much for coming through. Ne thank you for go hosta brava le nna ke leboga le thata ne. Sure. Sure.